Webafethu, yabona umuntu ongakaboni namanje ukuthi i-ANC le ebisiphethe ngithe bisiphethe ngoba kufanele isiphathe after umhla ka-29. Yabona umuntu obengakaboni ukuthi i-ANC le ebisiphethe all this while ibi-ANC ethengeke kangakanani. Kushuthi ngeke aphinde abone bafethu. Yabona if unganothisi ukuthi kunabantu ngaphakathi embuthweni kaKhongolose abebengazwani ngenye indlela abese bewufulathele in fact umbutho kodwa namhlanje bagqoka izikipa eziyelo bahambe bengena emizini yabantu. Uzokhumbula ukuthi ngekudala nje ezinyangeni ezidlule ubaba uThabo Mbeki, our former president, went on record to say that angasoze wathi umuntu oyihloniphayo ayokhankasela i-ANC ngoba i-ANC igcwele amasela. Waze wayibeka kanjalo wathi mefika emzini womuntu angafika athini, angafika athi vote for criminals bekubaba uThabo Mbeki lo. uTokyo ubaba uTokyo Sekwale, ubaba umJapani, ubaba umJapani naye walwa naye i-ANC echaza ukuthi kunezimali ezidliwe yi-ANC. uPresident uRamaphosa fanele ngabe unika abantu isamba semali esikhulu impela, kepha manje ubanika o-350. Yena umJapani kunemali ayaziyo ukuthi ikhona idliwe, kodwa namhlanje umJapani ukhankasela yena futhi uRamaphosa. So if lento ingakubonisa ukuthi bonke labantu ababayigwili immediately after ukunbanwa kwe-ANC, bonke labantu abanikezwa ama-shares ey'nkampanini who are today what we refer to as the BEE elites, who just happen to be members of the higher structures kwi-ANC, bonke kushuthi bebefumbathisiwe. Bahudule ngisho ubaba uMabuza lapha eMpumalanga uhambe ngene emzini yabantu ethi abavotele lo muntu owamnika imali yena mhla edayisa inkomfa, abaqhubeke bavotele yena. Hayi bafethu, hayi yabona uma ungakaboni manje ukuthi kahle kahle lelizwe leli lithengisiwe, and if we do not vote in unison as abantu abamnyama, sivotele iqembu elizokwazi ukuthi lisikhulule, iqembu elizokwazi ukuthi lishintshe umthetho sisekelo, iqembu elizokwazi ukuthi libuyisele umhlaba emakhosini, then bafethu angazi ukuthi yini ekuzodingakala ukuthi ishiwo ukuze umuntu abone ukuthi isiphi isinqumo esi-right nokuthi ivoti lakhe kumele liye kuphi kahle kahle. Kodwa nje uma ungakaboni ukuthi kuhlangene ngisho izitha kuzoliwa ekutheni bavikele obaba babo, amabhosi abo lawa abapha ama-shares ey'nkampanini ey'thile la kulomnotho wakulezwe leli lethu. So bona they would rather defend lokubusa kwedlanzana at all costs kunokuthi bavumele ukuthi isimo ake sishintshe for wonke umuntu omnyama ophila eSouth Africa. Obaba oGwede mfethu abakwazi nokuhamba, uyababona becathula laphayana neziswe ezinkulu. Ngiyaxolisa nje ukukhuluma nge-body shape kababa omdala, akusinhloso yami, kodwa ke if kuwukuthi umbonile mhlampe kulaba abaye babuka ama-television uzombona ukuthi usehlula ngisho nawukuhamba, kodwa uhambe eqamba amanga ebantwini. Bafethu, ake sivoteni ngokuphusile bafethu, ake sivotele iqembu elizosilekelela, kodwa futhi ngaphezulu kwaloko ake sivotele iqembu elizokwenza ukuthi isimo for iy'ngane zethu ney'ngane zey'ngane zethu sishintshe bafethu. Ake sizame nje impela ukwenza kanjalo.